Yabona bafethu, lento ye crush izosibulalisa. There is a new guy ecomplexini. Yabona lo guy I can tell ukuthi une crush kumina. Yabona ngalesikhathi mina lesi engima ngaso ku balcony ngiphuze ngaso icoffee. Na uyaphuma necoffee lakhe acofa ifoni yakhe umbona ukuthi uzenza into eserious efunda ama emails. Kusho ukuthi nami lo guy vele ngimjongile nami sengize ngaba ne crush ekutheni une crush nami. Ngiyambona ke makwabo qatha iyaphuma ingene emotweni yejimini. Hake nami nginayo membership kulo gym nami ngingene phakathi ngithi dlu ejimini ngifike ngene kwi treadmill eseceleni kwakhe. Hake bafethu uyabona ukuzenzisa into ongasiyona cause mina nje ngile nhlobo le ejim imali yayo ejimini ngivelane ngiwe phansi ugaya akabonanga ngisho nokubona ukuthi ngawa. Sengiphoxekile ke manje sengishaya umshini nje ngenze ngathi nje hayi akonakele lutho yabo sengijimisa imlenze nje ngenza sakonakele lutho. Ake ugayi asondele azojima eceleni kwami. Yo bafethu into engangiyishova yona ngaze ngiphakamise nezinsimbi yabona nje ngizenza usiso serious ohleze ejima la ejimini. Ngicela ukunitshela ukuthi ngokuhamba kwesikhathi sigcine sesijwayelene ke nogayi sesiyaxoxa even after gym sesiyaxoxa nje kumnandi yabona ne conversation iya flow there is connection la phakathi kwethu. Hake ngize ngithatha istep sokuqala ngoba ngiyabona nangu ugayi nje yabona akakhuluma into ecacayo akashoni phambili ngize ngitshela ukusosho ukuthi le nhlobo yogayi abathi izinto ivelane iflow ngithatha idecision ngim-invite endlini yami for isidlo ayike sihlaleke nogayi ngimtshela ukuthi ngiphekile kanti angiphekanga next angikwazi kwakupheka lokho bengithathe nje mina ukudla ngakufaka emabhodweni ngikuthengile wathi mefika ngabe sengiyakuphaka. Hake ugayi yabo lokho encoma ukudla ngisho nje uthi kubuyazi siyaxoxa la endlini ugayi lutho ukuthi nje aqonde udaba lolo engimphekelela lona udaba engimlandele lona ukuthi phela ngifuna nje icacise lento yethu ukuthi ima kanjani siyathandana noma senza kanjani ithini way forward. Hey ugayi weloko engixoxela ngoRamaphosa nabantu base Eastern Cape abastrugglishayo exoxa ngama flats izinto engahlangene nazo engangeni ngoba mina ngifuna ukukhulunywe into ugayi engimlandele yona la. Hake after isidlo leso I've decided ukuthi hayi ugayi lo is playing hard to get or akekho lapho maybe it's just being friendly in a charming way. I've decided ukuthi no let me pum because sometimes kumele uphume kumuntu ongakufuni because kumele uyiqaphele lento le ugayi must be the one okufunayo wena ungabi wena oyifunela yena because vele lento yenu angeke iziye ndawo ngisho mhlawumbe ungamtshela umconfront uthi hayi cha mina ngiyakuthanda khohla munulo lento yenu vele nje izophelela emoyeni because yena uhlezena lo mentality yokuthi uyeni prize la you no longer the prize or it's no longer about uthando lwenu uyeni prize uyena osheliwe nje uhlezi nje yabona lento yini icing ekhekeni uhlezi nje icing ekhekeni into engancibilika nanoma inini. Ask me I know ningangibuzi ukuthi ngasi kanjani. Ake ngicela ukunitshela ukuthi ngidecide ukuthi hayi uthi ngeke ngihambe ngipolisi ikhanda hayi ngihambe ngempela ngene emotweni ngihambe ngifike le ngiyakhona. Hayike ngifike nje ngiyiphuzela icoffee ngithema ngabe sengiphuma sengihamba sengidumisa imoto ayidumi. Hayibo ngifonele ke i-roadside assistance ayi ithatha isikhathi sayo ngile kungimile ke lapha yana ke ngilindile kuze qhamuka omunye ubhuti ke asho ukuthi awuyazi kudala ngikubonile uphuma lapha esitolo secoffee kanti kwenzakalani ngimtshela ukuthi imoto ayidumi athi awidumise ngizwe athi lo bhuti no idinga ukickstart let me help you ukickstart lo bhuti angangeni futhi emotweni yami ame ngaphandle anginikeze ama directions ukuthi how to kickstart hayi ngempela ikickstart ke ngempela imoto. Lo bhuti angitshela ukuthi hayi ibattery lakho sekumele ulishintshe sho ukuthi seliphelile kumele uhambe uthenge elinye ibattery. Athi kodwa ke ngicela exchange ama numbers just in case if you get stuck endleleni again I can come and assist you. Ayike ngempela ngimnikeze ke lo bhuti number. Deep down I know ukuthi le number le ukunikeza nama number it's got nothing to do with ukuthi if ngiyastuck endleleni sho ukuthi nje lo bhuti sikhona imqonda phezukwayo futhi nami ngingabi nankinga because
vele nami I just wanna get rid of that guy engqondweni yami because he is messing my mind. Ake ubhuti wakhona angifonele ntambama, okay, sibe ne-conversation. The following day uyangifonela uyangibuza ukuthi sengilithengile i-battery. Ngithi mina ngakalithengi. Nangakusasa kwakhona usafona ubuza i-battery sengilithengile. Hayibo, yazi yayi-pick up line i-battery. Hayi ke after that ke lo bhuti ke useyadisclose ukuthi yena hayi vele bekachazekile uthathekile. But lo bhuti wakhona like ugayi omuhle uright in. Uright nje yonke into yakhe right, but into engicika ngayo angazi noma mhlawumbe kudala ephumile yini egemini yabona. Usangithumela amaculo yabona into bengabe ufuna ukuyisho usangirephela yona in yabona nje yonke lento inofreakinyana phakathi. Uyabona ile nhlobo yobhuti abagqoka izibuko eziyingqinsi engathi nje ba-ofunyana yabo masephinde eshaya le rap yakhona kwakurapha lokho akakwazi yabona. Uyawabona ukuthi amagama khona uwabhale ngononina yonke lento le iyi-turn off. Ngoba ngithi inkosi yami kodwa ngoba sengizophuma nje ingqondo zami seyizophuma kugayi wale complexini manje lona ngavelana waba yi-turn off kanjena bakithi. Hayi-ke i-turn off yami-ke bakwethu ingilela imhlolake ingicele out-ke for i-date i-turn off. Hayi-ke ngiye lapha edatini hayi kube mnandi yazi iyahlekisanyana le turn off yazi inama-jokes inamancoka i-turn off. Hayibo sengirola phansi ngiyahleka ukuthi hayibona ngihlekiswa i-turn off bo. Hayi ziqhubekeke iy'nsuku mina ne-turn off silokuzwana. Hayibo sengijwayele sengiya-enjoya le turn off ngiqale nginamahloni yabo. Mangabe ngihamba nabo phela inobudididiyana obuncanyana yabo inobudididiyana obuncanyana indlela egqoke ngayo igqoka subformalinyana ngisho noma kuthiwa mhlawumbe nje siyodlala ama-games siphumile igqoka subformalinyana nazi ney'ngqinsi zeyibuko bakithi ukuthi labo dokotela bamnikeza niyabona lezi eziyingqinsi engathi i-microscope wegqoka lezo yibuko oyinjalo-ke isithingithing samba kithi. Hayibo nazi iy'nsuku seyihamba-ke asingiphethe kahle isithingithingi. Ake nasi-ke isithingithingi-ke sesicela ukuthumela incwadi ekhaya. Hayi-ke bakwethu mina ngimdala nginje akekho umuntu okacela ukuthumela incwadi. Hayi ngivume ngithi ngifuna ukubona ukuthi iyogcinaphi lento. Hayibo afike ngempela umuntu alobole sishade. I've realized ukuthi thina laba esibafunayo abasifuni. Mase kuthi laba thina esingabafuni ibona abasifunayo. Ngicela ukunitshela ukuthi ngihlalele kamnandi kanjani. Ngiloku nje ngirephelwa ngifundelwa umrepo. Sengize ngafunda ukubekezela. Ngafunda ukubekezela ngoba lo muntu akarephi ngisho nokurepha kahle bakithi. Kodwa nje sengize ngafunda ukubekezela ngasho ukuthi indlela ebumnandini is through ukubekezelela yona le rap le. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka lapho-ke isitori sethu okwanamhlanje. Ningakhohlwa-ke family ukuthi iseries yethu u-R80 nje kuphela. Mangabe kuwukuthi kade uyithengile wabhutheka out of the system, we are back online. Just let us know ukuthi usayicela futhi linki siphinde sikusendele. Mase kuthi over the weekend sizobe sesipublisha part 3 of our series over the weekend. Siyanthanda kakhulu family nibe nosuku olumnandi. Just follow us to all social media platforms. Love you.